digging too. Take him. Right. Taking toy again, yeah. Sin ceann man like that. Yeah, right. Okay. Right, I'll made a right. Okay. Hard Jack. Come on, okay, Sishes and Shin like it's fault to rot this Jack. Sheeny gan rulla and Shin mossy the hulle. And it's Rory Conluain sound dom. Come on, Rory. Agus Kenish who Rory. Tom update when edition-ish. Agus K dot the brehe target. Rugus are on Sheu La me mehev need a no car. Anwa. Agus Kade the Hyola. Tom McConey Linden boher by Clea Shankil by Clea. Anwa. Agus Kade the Iver Scrúdú the he. Same scriver Iver Scrúdú her na hain a doe a tree a na to car. Mahu Rory. Nish an fed fasa an dawn an tarak here a leif gom. Cainte. Nish. Far ag glanna cray to give Sean Spadja. Secunis shave in Rohan lay. Bin on san arak here. Far ag cav cleave dot rim is on amman jarag ag lunru it atnif graina. Ag orlin bon nivrak an ryak san arak here. Mana look on in the dia ra a goti grappa scali hias fuhu. Tom Riker shieta san arak here. Tol willy fauna ag modi rava. Kurak long deshk ag chocht concadig. Orville val in Yarralay san arak here. Shine. Gonna meal market Rory, if you shin or hours or fat, agus bahu. And ish, Tabid con shrap pictor a fioca machwit. Could struck the love and shin agus fioca mach pictor was said the hille. Yep, cargo. So shin strap picture a shade egg. Come on, and ish. Shrap pictor the shade egg, show fashions the skull, marshin away that Rory. Cargo. And ish, the kid picture, us gain on strap picture shirt like Ganal Oscula. Fake made on Shea Bleens to show Mercadriv, August either in a sea or Tug, August their Kahir, August Tashi Day, a go cup on K, cafe, payrod. On Shin Toggin on Previges stock, Alex Tashi Grog will Arrogate Tastald on school, Scullad and Ravery Nua. August Tashi Egg Rogady and Shea Bleens and Will and Swingchi Egg Nicolini Shin. August Stern a Boga Cainte Colony Tashi Swing if we Crancour, no show fashion, no Kyoker, no Rod Egg and a Cur, Shulk and Arrogate all. So Kate Victor, fec made go sheet Tarish piece of play in if we an over shin. August Stern and Boga Cainte also on Previger Tashi Grog will swincha Intok and Colony August Tashi come show fashion in if August shin on plan or in us. August Stern and Boga swincha Tashi swing of an ish we on arm August on arch August. Comes the foot Yoshi and quid 80 August and ready more shin. Yes. So Kate Victor tree picture and ish fecum in tree Colony August Tashi the skull like vacant air Fogra also Grime has suicide on Ton pick a Fogra show there egg layer and ready for on show fashion Tashi Grog which shows ha skull August de hina egg shock to clog August ta coup gear out on Cat Stack. So Kate Victor Ton picture sure rancha gal lack of fair trasnock. So Kate Lat fecum on Burton and Colony a kind di Shopador Egan, Scotland fashion. Tashi Grog will aid on show fashion with Testo, August, Tons Shopador Shin on Sastuk on an aid a Kurgadi in a colony. Kayla Ella Fekman in a colony, a Kankadi Shopador Egan, shock fashion Daravanum, August, Bratney and Shake, so Shop on Galanta, August on Cossasock. Reached on Shopador on Sastuk on Cower Horkadi in a colony Shin. So Kate Victor Ella fec mid go on Sprockle Heart August ta an arch prod Heladini ta couple mannequin ag she is on Cat Falak on Shin August ta an arch prod Heladini August ta on Slew ag Dulva Bani August ta Mangagoir ag Gok Eladin on Shin fec mid Comac will Crancour shoe ag on Sus August ta Cade Euro Tastald on Ticket August ta Dushna Intok So Kate picture Ella fec me go dera tart on hit shin tá an privige ag her buig is go gaile din agus go rinne gacht in éocht intacht don an achtar sin a curl céile agus go háir tá sé ag mulla an séo buin don an cuid obair a bhí go déanamh agus a rééis tá sé ag tuairt mulla go dtíon hismór agus an pobl chun airgad éanamh chun réimhrí nua ceannach agus sinné. Anwa her fad Roddy and ish fishing that was her fad mahu and ish and very fat three cash the color sa madalish ne pictori shin ta os the car amach Spéisial am Cainte. Ciocóir
Bháchas an scóil Raidió nua ceannach. Bháin leis an scoil riomhar nua ceannach gan dabhas ach foréir ní raibh go leor airgid ag an scoil chun é a cheannach. Mahu, daggur tú é sin go Gur mágad. Anis an dar ceist tá gom. Cén sór smuinte a thug na cálaí do muintear i picture dó. Well, bhí criniú acu agus thug na chalíní smuointe maithadí agus fioc siad an seo fashion in néan na dáile. Go mahu. Anis an ceist déarnach dit anis. Cá raibh an show fashion le bheith ar siú. Bhí an seo fashion de bheith arsúil I hala na scoile. Mahu. Gur mágad. Agus, se go me le brón an manis. Chuig bis a trí ceist orsa anis. Cé bhéad chalín a chuig go dtí sco na bhaisisin na Victor Cahar. Well, der an Catherine picture feice mé go chuig Bert cálaí go dtí scá an fashion. Anha, agus cad a dír na chalíní na siopadáirí. Dir siad éí ar na siopadóirí agus thug na siopadóirí éí dóibh. Go má. Agus cé bhéad manacín a bhí ar an stáitse I Victor a chuig. Well, feice mé go raibh Bert Manacini ar an stáit agus bhí siad ag caithfh gúnaí jazz a fada agus spróga arda. Maithú Rory, bhí sin ar ewas ar fad. Gur mágad. Go mágad, right. Nis, le chórá beag agin inis, Rory. So, a dús barda, inis dom fort hain. Border version. Rory Ruaidhrí Conluain Samdom, tá capar ma hailach mé féin maithar agus mhair agus drethar amháin Austin Samdo. Tá sé san oscail inis ag stadar dlí go dtígasach. Agus, Okay. sinné. Agus cábhail tú a chónaí, Rory? Tá McConey a Shankill, sé sin an acha le bré. Át jazz é ach níl mór go déanamh an sin tá cúpla teach tarna agus rudí mar sin ach an sépe chum má. Agus is ás beag é ach níl mór an sin. Come on. So, yeah, so tatníon an áit sin leat. Agus inis cábhail tú ghol ar scoil. Tá mé doscail CBC ba in amach. Agus an bhéad fá chuir sios a dhéanamh ar an scoil sin. Cíte. Well, scoil jazz é, scoil má é chum má tá roinnt na múnteirí ionach an sin. Ach tá cumach sin tá mé gá obair ar an scoil inis tá na tógálaí an sin gachá. Agus foréir a déan si glór agus tá sé an díreach chun stadar dhéanamh nuair tá si ag déanamh na cuid obair an sin. That's true sin. Céir did na hábhar a dhéanaan tú ar scoil, Rory? Well, déanam Berla mata agus Cainte Beo agus cumach sin déanam star, chemic, réilagún agus cill. Come on, agus an bhfuil atmosfér math sa scoil. Yeah, it's done an féin go háirtha sa séblion, mar riimiid gomach an na múnteoir agus lena céile agus tá blion an bháilgrin. Come on. Agus céir é an caithfh aimsere is fearr leat. Well, it's duine an ceolhar mé. Taithníim gach sort ceol ón rock go dtí rap go dtí ceol casacú. Agus cumach sin senam ceol, senam an guitar agus an dóir dobalta agus an trombone. Agus senam an roinnt ceolhar agus grúpi beaga. Come on, agus cad é an rock ceol, grúp o rock ceol is fearr leat. Well, it's roinnt den rock ceol, grúpi ceol. Taithníim góir grúpi as Arandom cosú Grúpa One as méil first darvanam, and so I watch you from afar. Tá sé géintach mar tá sé an New Hampshire agus tá ceol an a lodger atá gceis agus sílan am sin. Come on, just say sin a clostal, all right? Agus cábeh tú, no, sorry, go leis, an neaci tú ar léon ta sira an Nordig, Rory? Yeah, Cainte chuig mé go dtí America. Tá go leor cána go America an sin mar tá áthair as California. Agus, well. Yeah, ag téim gach flion chun iad valú agus chun gach den eáil arís. Come on, agus bíon an aimsir go jazz. Tá sé géintach, yeah. Yeah, bíon. Agus cábeh tú a ghol im léine? Muoine tuairis nuair tá an artist hartagam. Tá mé féin agus McCarja ag dul ar idir tréáil timp an Eorpa. Tá ag dul go dtí roinnt áitina cosúla an rank nó an ísiltír agus an gurmáin agus táid ag dul ha tríir seachtain. Beic sé sin ar ewas. Yeah. Agus an raibh tú riomh scoiltacht. Bhí mé scoilteach cúpla uair an uirí bhí mé gúntí sigach
agus bhí mé ag obair mar cinera. Oh, go maith. Bhí obair an jeans á gceisteach taithníonn sé go mór. Go maith. Agus an datnaíon Ghaeilge leat. Oh yeah, is ábhar ionach é agus is teanga ionach é. Is má ag play as Ghaeilge as mar sin. Go maith, go maith. Agus cad a dhéon fá dá mé fá I do híiseach sa tír seo. Well, tá roinnt plané agam. Dathróhan roinnt den dríthe go hátha curthain deire leis curthain dríthe nua arsúil maidir leis an cuasa sáinte agus an cuairte oideachas. Stoilm go bhaid sé bhád níos fearr an mar raibh an mar bhfuil an cuasaí sáinte príomháideach agus an cuasaí oideachas príomháideach imethe mar stoilm go sé an mí corpramach agus mí fearáte duna daoine bogta. Anna bha, sin freigar ionach an sin Rory. Well, sin deire leis an Scrúdú Beo inis agus rinne tú go maith, rinne tú anha. Maithú Rory, slán inis. Slán.